page 350 et 351 ka tafsir al-Qur'ana de sura 24 suratun nur. Bismillahir rahmanir rahim. Suratun de simore anzalna men jippininde wa faradnaha men farlinde wa anzalna men jippini fi nder mayre ayatin ayaje bayinatin banginade la'allakum nugasanon tadhakkaruna wajitoto. Az-zaniyatu debbo zinowo wa zani e gorko zinowo so ɓe nangidama ma seede feeñi fajjide dow piye kulla wahidin goto kala min huma e maɓɓe mi'ata jaldatin patawangol temedere. E kadi wala ta'khudukum wa tanangum bihi ma e piigol ɓe ngol ra'fatun yurmende piira duyi fi dinillah e nder dina Allah kan tad yurmende maɓɓe wo nangu o in kuntum si tawi dey on laatike tu'minuna billahi ɗon gomɗini Allah wal yawmil akhir ñalande sakkitinden. wali yashhada yo tawi adabahum a leftugol ɓe ngol ta'ifatun jama ɗuɗuɗo minal mu'minina immorde gomɗiɓe ɓen. azani zinowo o la yankihu o zinata illa zaniyatan siwona debbo zinowo aw mushrikatan ma ɗum shirkowo. wa zanatu debbo zinowo kadi la yankihu ha zinatamo illa zanin siwona gorko zinowo mushrikun ma shirkuɗo. sa wi la yankihu jombata la yankihu ha jombatamo a yaltoytaka tafsir wona luha maggal on ngal firirte ko tafsir maggal on. wa hurrima dhalika sabu ɗum harminama alal mu'minina e dow gomɗiɓe ɓen. walladina ɓen yarmuna bugotoɓe almuhsanati ko ɗum woni toñoɓe legoye rewɓe reniɓe ɓe thumma lam ya'tu refte ɓe ronkadude ɓe arba'ati shuhada seedeɓe nayo fajliduhum piyeɓe samanina jaldatan patawangol temedere wala taqbaluluhum e kadi wotan jaɓanɓe shahadatan seede yagal abadan pooma. ulaika ɓen ɗon humul fasikuno kamɓen yaltuɓe ɓen e doftare. illa alladina sonara ko ɓen tabu tubuɓe min ba'de dhalika bawɗum waslahu ɓe moƴƴini tububu yewo fa inna allaha harayno allah ghafurun ko yafotoɗo sifa ɓen ɗo rahimun yurmeteɗo ɓe. walladina ɓen yarmuna toñoɓe azwajam sonnaɓe maɓɓe ɓen walam yakun lahum tawalatanaki ɓe shuhada u seede illa anfusum sona hoore maɓɓe fa shahadatu ahadihim haray ko huɗagol goɗɗo e maɓɓe arba'u shahadatin huɗanɗe nayi billahi Allah. ɗo kadi ko tafsir maggal on firirte wona luha on. o wiya innahu no kanko lamina sadiqin ko jeyaɗo e gonguɓe. wal khamisatu huɗande jowaɓere nden o wiya anna la'anatallahi wonde koddi Allah ndi woni alayhi e dow makko kanko gorko in kana so laatike minal kadibin ko jeyaɗo e fenoɓe. wa yadra'u anha himo wawi duñirde e makko kanko sonnajo on al adaba lette ɗen waregol ngol an tashhada nde kanko kadi warata o huɗo arba'a shahadatin huɗanɗe nayi billahi inde Allah nden. innahu wonde no kanko gorko laminal kadibin ko jeyaɗo e fenoɓe. wal khamisata e huɗande jowaɓere nden o winna anna ghadaballahi alayha wonde tikkere Allah nde woni e makko in kana si gorko laatike min as-sadiqin ko jeyaɗo e gonguɓe. walawla fadlullahi sonano ɓural Allah alaykum ko waɗi kon e dow mo wa rahmatu yirmede makko nde on tampayno. wa anna Allah e wonde Allah tawwabun ko jaɓowo tubu wi hakimun ko ñeñiɗo e ñawre makko nde wayliten. inna alladina andeno ɓen ja'u adduɓe bil ifki fenande nden naɓa artira on usbatun koɓe fedde koɓe jama min kom jiyaɓe moɗon Abdullahi bun Ubay bun Salul woni hoorejo maɓɓe on. kono laata sabu woton sikko ɗum onon toñaɓe nene Aisha e Safwan sharra lakum wonde ko bone wonande on bal koni huwa ɗum khairu lakum ko moƴƴere wonande on. li kulli mri'in wodani kala neɗɗo minhum e maɓɓe kamɓe fenuɓe ɓe maktasaba en mberi ko faggiti communal ithmi immorde bakkatu. walladi on noon tawalla ɓurɗo hikkodirde kibrahu en janɗugol fenande nden keriyuɗo nde o minhum e maɓɓe lahu nodani on noon adabu letti azimun mawnuɗe. lawla idi sami'tumuhu hanno tuma nanɗon ka haala zannal mu'minuna gomɗinɓe worɓe ɓen sikkal mu'minate gomɗinɓe rewɓe ɓen bi anfusihim kandir wonkiji maɓɓe khayran ko moƴƴi. wa qalu ɓe inna hada ɗum ɗo kon ko fenande mubino feñude. lawla ja'u hanno ɓe adda alayhi e hoore ko ɓe yi'i kon bi arba'ati shuhada a seedeɓe nayo awa e hoore ko ɓe wowli kon nde ɓay ɓe yi'a. fa id lam ya'tu tuma nde tawnoɓe addal bi shuhada e seedeɓen fa ulaika ɓen ɗo indallahi kallahumul kadibuna ko ɓen fenoɓen. walawla fadlullahi sonano ɓural Allah nga alaykum e dow mo wa rahmatu e yurmede makko ne fi duniya ka aduna wal akhirati ka lahara lamassakum memay noon fima afattum fi ko ko jumpuɗon fi e muɗum adabul lette azimun mawnuɗe. idi talaqqawnahu tumande longinotono ɗon ngol konngol bi alsinatikum kaɗenɗe mo wa taquluna hiɗon wola bi afwahikum ka kundule mo ma laysa lakum konko alana on bihi e muɗum ilmun gandal. wa tahsabunahu hiɗon sikka ɗum hayyinan ko newi ɗum wa huwa ɗum indallahi kalla azimun ka mawnuɗum. walawla id sami'tumuhu hanino tumande nanno ɗon ɗum qultum wi on ma yakunu lana
menen hanana men an natakallama bihada nde men yewtata ɗum subhanaka la bal wadanima hada ɗum ɗo buhtanun ko toñi azimun mawnude yaizukumullahu allah on wajori on an ta'udu fi wa ta'uruttu limithli sifa ɗum abadan poma in kuntum sallatike mu'minina ko gomɗinɓe wa yubayyinu Allahu lakum allah ino ɓanginana on al ayati ayaje ɗen wallahu allah alimun ko anduɗa hakimun ko ñeñuɗo e ñawre makko nden inna alladina andena ɓe yuhibbuna yiɗɓe an tashi al fahishatu nde bone on sakitoto fi alladina ɓen amanu gomɗinɓe lahum nowodani ɓen adabu lette alimun musude fi duniya kaduna wal akhirati kalahara wallahu kanko allah ya'lamu himo andi wa antum onon non la ta'lamuna on anda walawla fadlullahi sonana ɓural allah alaykum e dow moɗon wa rahmatu e yurmede makko nde on ɓittotono wa anna